Ja. To gunsa. Ja, får se. Ha? Sta per favore se cavolo te. Solo vicino stanno per vedere. Ne dela. Ja, tam nisem preštekal, nič. Tukaj nekaj to utripa sem pa tja. Ha? Hej, Kero. Daj się pan spokój. Pora hiç nam poğuşa pagar. Pora hiç nam pagar. Ha? Şimdi konuştuk mu bir daha?
Ja. No stoi, pilnuj się. Ja nimam tak debilga jaz. Ta je predebil za mojo noter. To je tvoj kabel. To je tvoj kabel, tale. Ne, ta je moj. Ja, sve to. Hajde me je rol. Ne dela praviš. Čekaj, pa na to ti kabel se da. Tega imam, čakaj, imam, nimam. Tu mora biti, ja samo ni, je drugačen činč.
Čekaj, uvozi. To slučajno. Da nekoga s to kamerom sam vidio koja je. Mogu kameru mijenjati.
Bravo, čak vam zrihta. Ne vem, jaz drugače ne moram. Ne vem zrihta drugače. Še malo počak. Majo! Reći Kristijan! Okej! Dajmo Kristijan! Ajde, gubi!
Srećenja, Monza Radke, Sigurno Granični na 8, Dušan Stojković. Ne vem, če treba pol tukaj še, vem, če še tega nisem nikoli delal, veš, in zdaj ne vem. Še zdaj mu je delal. Oj.
Koliko šenga ubaci i idemo naprej. Partisanje bez moć. Konec prve zadnje Zarica Kranj, rezultat pa 1:0.
Zabili gol od 32 za minuti srečanja, da se je igral še 22, Dušan Stojković. Televiziji mi je super delalo, ko sem z tega vedno televizijo gledal. Kako se to gunca grdo je. Sploh ne morem nič snemati. Še jaz te dodatne stvari. Ojojoj. Ne, ni dobro, zdaj sem ga videl, še mene pa šel vodo, da sem še spomnil. Ne, ni dobro, zdaj sem ga skrbiček je zrasel. Ne, je samo malo še ne, tu pa ne. Ще має чути мене? Prva menjava na srečanju.
50 minuti srečanja izida odhaja igrač številko 16, Andrej Kristjan Strejdel, vstopnega bo igrač številko 13, Matej Peternel. Davno na rezoluciju drugače. A rekao mi što ti za rezoluciju. Ja sve sam zajdao, pa ni već. Bio je večer startan. A? Večer startan, pa je vidio što već. Što novka. Petak nič ne kaže, kilobajtov, nič 0 kilobajtov. Pomagaš, pa izvij pa centar! Roka je već Unjevo pre roko, ne? Ne vidiš.
Daj se pučit, jebem ti mater! Na mjesto igralaca številka 22, Sančeta Skazan. U stopi igralac številka 2, Gal Primic.
Ej, zabigaj, je będzie dał za trochę. Jestem stary. Ej, Ela. Igralca številko 18, neuslovni igralec številko 4, David Vrelih.
Srećanja rezultat kraja igrala številko 2, Ervin Smajić. Postopno pa bo igrala številko 17, Andrej Lukić. Čemu pa te šiljaš malo po varu? Lejte žoge! Tiša! Machaš ćemo žoga, evo. Mas, não vai dizer que está no banho, não? Nada, só se preparar o mesmo. Мои минуты же руки примениваю, эй. Pri gosti sprejel igrač številko 10, Albin Kotnik. Čisto.
Rumeni karton pri domačih je prejel igralec številka 6, Vrbaruščič. Ali često ne može ići. Daj, često. Rumeni karton pri gostih je prejel igralec številka 17, Andrej Jurinič.
Кальця Радина, Зариця Крана, Ена Петрович. 30 секунд за Білою Тараченко, Ена 20, Шашменкович. Борисен Залдиський, Мидарик за Нервоки. 10 секунд на слідному Сокуха на Дереву.